لا ارجع که بین دم باش دم پیشکش کردن بولتانا دم جمیر شش و دست پێ دەژی سار نوچە سعود لملا سەرۆکی ئەنجومەنە نیشتیمانیا کورد لە سووریا دەبێژێت داخوێنیا پەیادا باشەوە لە دوانە ساڵح مسلم ئەم عاجزکردن وڵاتیە بناوێ سعود میزەر دەیساژ زیندانن پەیادە سەربەست هاتە بەردان لە تەوێن یەکگرتێ دەبێژێ ناوچێن دەستێ تورکیا دەن ئارامن و خەڵک بەردەوام دێمەکڕسیە دەدژی دوباره سلاوه سعود لملا سەرۆکی ئەنجومەنە نیشتیمانیا کورد لە سووریا دەبێژێت داخوێنیا پەیادا باشە لە جهێ عاجزبوونێ بوو لە دوانە ساڵح مسلم بوو و بەرەوباژیە ناوبەرۆکە داخوێنیا پەیادا گوت و دەبێ ئەنە کەسە بێ شەرت و مەشتەبلی پەیادا ببێ و تۆگرتیان سیاسی لە جەموان نینێن ئەنجومانە نیشتیمانی کوردیش ڕۆژە ئەولی بیەکیتیە ملەتی کورد و ئەهلوستا ملەتی کورد ڕبوو ڕۆکیش ڕۆژاژی مەخۆش بەرنەدای ئەلی و هەر وەختێدمە ئەو کارکردیە و ئەو اتفاقاتی نامەوان چێبوون هەولێر یەک و هەولێر دۆ و دهۆک و ئێدن و هەر وەختێدژی ماهەی ئەفخواستیە بەس ئەوان خۆ نەدای بەرتشکی وان هاژێ ئەم دبینن تشكي باشا بيان قدر خسن بس مع الأسف تصريحاتي صالح مسلم بيشتوي هنكي أم عاجز كرن نتمنى قل صالح مسلم دفي وقتي دا أو تصريح ندابا از دبيجم إيق بفكر ديك بونا ملتي كرد ومصلحة ملتي كرد دفي بصرخ بيتشتي خوش برند آلي و مصالحي خوي حزبي بقرة روكج روجا ودريباوي بده وملتي مجي بير دريبي بده ڕێبەریا پەیادەیە داخوێنیەک ژێڕایە گشتیرە بەڵاوکردیە تێدا دەبێژێک و ئەو داخوێنی دەربارەی ئێکریزانەما لە کوردیە و تێدا بەحسە تۆنەکردنا دۆسەیەن لە دژی هەژمارە کەسایەتیان ئەنەکەسێ هاتبوو دەرو بەکردنا ئۆفیسێن ئەنەکەسێ و پارتیە نوێ و دۆسەیە چارەنویسە ڕەباندی و بنچاپ کریەن کوردەکەی ئەvە دەمەکە هەولێر نزیکبوونێ دەناوبەرە پەیادێ و ئەنجومەنە نیشتیمانیا کورد لە سووریە تێنکردن بۆ هەژمارێک دەست پێشخەری هاتنە پێشکەشکردن دەربارەی یەکرێزی و یەک هەلوێستا نافماڵا کوردی رێبەریا پەیادێ داخوێنیەک ji raya giştî re belav kiriye têde behsa tûnekirina doseyên li dijî hejmarek kesayetiyên enekesê ku li derveyê welê dimînin hatibû der û vekerina ofîsên enekesê û partiyên wê bê moletên ewlehiyê û doseya çarenivîsa ravandî û binçavkiriyên Kurd dike. Di daxuyaniyê de wiha hatiye. Li gorî destpêşxeriya Hesedê ji bo yekhelwestkirin û yekkirina dengê siyasî Kurdî li Sûriyê û ji bo avakirina hevpariyeke rastteqîn di navbera Rêveberiya Xweser û Encûmena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê enekesê û wekû bihweriyekî bi vê destpêşxeriyê ji bo xizmeta berjewendiyên giştî desteya navxûya Rêveberiya Xweser radigihîne. Gotu rêgiriya Zakonê lê pêş enekesê ji bo vekirina ofîsên xwe yên rêxistinî û partiyên xwe berdewamkirina karên xwe yên siyasî û mîdyayî û civakî bi bê lêvegerek tune ye. Da ku hemî rêgirî li pêşiya proseya lêvegerandina baweriyê di navbera hemî aliyên siyasî û rêveberiyê de were rakirin. Di daxuyaniya xwe de desteya navxweyiya peyadê serbar kir û got doseyên ku li dijî hejmarek kesayetiyên enekese ku li derveyê welê dimînin hatibû der bê cudahî û cêwazî em tune û ji biryar dixin. Em tekez dikin ku tu rêgirî niha li pêş wan tune ye. Da ku derbasî Rojava û tevahiya Bakur û Rojhilatê Sûriyê bibin û dikarin tevger û karê xwe yê siyasî bi azadî bikin û dê tu dîvçûnên Zakonî li pê wan de encama her sedemekî borî de ta dem û dîroka belavkirina vê daxuyaniyê nebe. Her wiha desteya navxweyiya peyadê derbarî doseya revandî û binçavkiriyên Kurd dê girtîgehên xwe de amaje kir. Derbarî çareserkirina doseya girtî û binçavkiriyan de me doseyek bi navê 10 kesan wergirtiye ku desteya serokatiya enekesê roja yekşemê 15 berçileya 2019 radestî serkirdayetiya Hesedê kiriye. Me komîtek pispor ji bo dîvçûna li pey rastiyê û lêkolînê ji bo doseyê ava kiriye û em ê enekesê li hemî encamên karê komîtê lêgel Hesedê de nêzîktirîn dem de beşdar bikin û ev daxuyanî ji destpêka derxistina wê de dikeve warê cîbecîkirinê de.
دەستەیە ناوخۆیە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریێ عین عیسا 17 هەیڤا 12 ساڵە 2019. پەیادە ئەندامێکی شەپێلە پێشەڕۆژە کورد لە سووریا ژە زیندانێ سار بەسبەردە پشتی بەهتر ژە مەهەکە ژە ڕەواندنە ئیرۆ پەیادە وڵاتی بناوێ سعود میزەر لەیسا ئەندامێ شەپێلە پێشەڕۆژە کورد لە سووریا و ئەندامێ خۆجەهەیە شەهید جوان القەتەنە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریێ سار بەسبەردە. پەیادە داخوایانیەکە ڕادگەهێنێ و سەرکردەیە نوێ لە دژی وێ داخوایانیەکەدەن ڕاگەهاندن. سیاسی کەسێک تنانە درێ بە برێدا تنانە لە هەما نەها بڤی هاوی ئەس تەخمین دەکەم بەvê داخوایانێ هەر تشت زەلال بوو نەهاژی مایەکانی ئەوە نادکرێت چاوا بکەنەنی بەرسیێ وان چییە بەرسیێ ئێ ئەنە کەسێ یان ئێک و حەتانها لە ترکێنە یان کولکێ دەرەنەژی ڕێڤەکرێ یانیش بەرە دەژی ڤەکری بوو بڕە وەرن ینی مەسەلە وەڵا ئەز نێم لە فلان تشتی بمەدی بۆ شەرتۆنە نەبڤی هاوینە ینی وەرە لەvê دەرە وڵاتێت هەیە سازیێتە هەنا ڕێڤە برۆکە شاڵێتە ڕۆبی بسەرۆکی گشکی بی ینی کەسێکی کو پێشێتە بگرێتە نانە هەمە تە شەر دەینی نا وەڵا ئەز نێم لە فلان تشتی بکەم وەیە کەس قبول ناکە. پەیادە داخوایانیەکە ڕادگەهێنێ و سەرکردەیە نوێ لە دژی وێ داخوایانیەکەدەن ڕاگەهاندن پەیادێ دەبێژێ ئەم دە زیندانن خۆ دە شۆپاگرتیان سیاسیên کورد بکەبن و بەرسبە ئەنەکەسێ بدن و ئیدی ئەنەکەسێ دکارێ بەگەڕێ ڕۆژاوای کوردستان و ئیدی ئەم ژیانە سیاسی لە ئەنەکەسێ قەدەغە ناکەن و بلاکارێن خوا بکەن بێ ڕوخسەت و مۆڵەتامە لە سەرکردەیە پەیادە ساڵح مستەم لە دژی داخوایانیا ڕێبەبەریا پەیادێ داخوایانیەکدا و گۆت گرتیان سیاسیên کورد لە جەمە تونەنە و تشتێک و ئەنەکەسێ دخوازێ چ بنگەه ژێرە تونەیە و بلا بەگەڕێ و کارێن خوا دناوە سازیان ڕێبەبەریا پەیادێ دەبکێ بەڤی ڕەنگی پەیادێ خوا بخوا بەرسبە خۆدا و دناوە ناکۆکیە دەدژی. ئەڤە دەمەکە هەژمارێک دەست پێشخەری و بانگن ئەیەکرێزیە نەمالە کوردی و هەوڵێن نێزیک بوونەکە لە ڕۆژاوای کوردستانت نەبەرە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە و پەیادێدا تێنەکردن وەکو مەرجەکە پێشین دەستەیە سەرۆکاتیە ئەنەکەسێ لستێک بناوێ ڕەواندیên کورد و دناوە واندا سەرکردە و کادر و چالاکبان هەنە بە دیرۆک و جهێ ڕەواندنە ئەوان ژالیێ پەیادە بە پێشکەشکریا ناوێ ڕەواندیان و زانیاریان بهتر دوێ راپۆرتە دەمێ ببینە. پشتی زێدەتر ji 8 ساڵان لێسەر شۆڕەشا سووریە و دەرئەنجامên nêrînî ji nakokiyên tevgera siyasî li Rojavayê Kurdistanê û kar û tevgera yekalî bi cuda ji tevgera siyasiya Kurdî dor ji helwestên gelê Kurd û armancên neteweyî niştîmanî ku ev e bi 10 salan e tevgera Kurdî kar û xebatê ji bo bidestxistina mafê gelê Kurd di Sûriyê de dike û hemî rêkeftin û hewlên yekrêziya Kurdî ji bo xizmeta gelê Kurd û Sûdê ji derfeta dîrokiya hatî li pêş gelê Kurd bi serberiştiya Serokê Dîrokiyê Kurdistanê Serok Mesûd Barzanî wekû rêkeftin hewlêr û dihok dihatin paşguhxistin û beravêtî dibûn. Lê ev e demeke hejmarek destpêşxerî û bangên yekrêziya navmala Kurdî û hewlên nêzîkbûnekî di navbera tevgera Kurdî de li Rojavayê Kurdistanê bi taybet di navbera Encumena Niştîmaniya Kurdî li Sûriye û PYD de têkirin. Di vî derbarî de wekû diyarkirina niyazên pak ji bo destpêkirina danûstandinên cidî û encamdana hin gavên erênî beref nêzîkbûnekî hin mer ji aliyê enekesê ve ji berê ve hatibûn pêşkêşkirin û niha jî dubare hatine xwestin ku piştî hevdîtinekî di navbera şandeka serkirdayetiya enekesê û Hesedê de wekû diyarkirina çarenivîsa hejmarek serkirde û kadro û çalakvanên Kurd yên hatî revandin ji aliyê PYD ve û serbestberdana wan û vekirina ofîsên enekesê û partiyên siyasî û tunekirina hin biryanên siyasî ku ji encamên nakokiyên siyasî û siyasetên PYD li dijî serkirdeyên enekesê hatibûn der ji bo gaveka giring di qonaxeka giring û hestiyar de ku çavê gelê Kurd bi giştî lê ye. Desteya Serokatiya Enekesê lîsteyeke bi navê revandiyan bi dîrok û cihê revandina wan ji aliyê PYD ve pêşkêş kiriye. Navê wan jî ev in: Cemîl Umer Ebuadil di 13 heyva 7 sala 2012 li Qamişlo hatiye revandin. Behzat Dorsin endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di 24 heyva 10 sala 2012 li gundewarê Dêrikê hatiye revandin.
نیدال عثمان ده 24 هیوادهان سال 2012 لگوندوار دیرکی هاتیه رواندن لگل سرکرده بحثات دورسین بو. احمد عثمان سیدو اندام رخصتنا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عفرین ده هیوانهان ده سال 2013 هاتیه رواندن. خارزر ادریس علو اندام رخصتنا عفرین یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ده 8 هیوا 11 سال 2013 ده هاتیه رواندن. امیر حامد اندام رخصتنا سوس 11 هیوا یکان سال 2014 لی دربیسیه شوالی استخبارات پیاده و هاتیه رواندن. فؤاد ابراهیم اندام انجمن خوجاهی انجمن اجتماعی کرد لی دیرکی ده 24 هیوا سیان سال 2017 ده هاتیه رواندن. سعود میزر العیسا اندام شپیلا پیشاروژا کرد لی سوریه و اندام انجمن خوجاهی انکسی لی دربیسیه ده 27 هیوا 11 سال 2019 هاتیه رواندن. بریا دمکی سرکردایتی حسده بحثا دست پیش خیریه که جبو یک ریزیه که سیاسی کردی لسوریه و افکرنا هفباریه که راستقینه دنابرا تفدمی و انکسی ده دکه. لگور پسندانا حسده و پیشکشکرنا لیسته رواندین کردین لجم پیده سربست بردان آوان و دیارکرنا چارنویس آوان ده چارچوبه یاوی دست پیش خیریه ده ته. کود داخویانیه که ده دسته یا نافخویا باکر و روشحالات سوریه ده 17 هیوان 12 سال 2019 ده درباری دوسیا رواندی و بنچافکرین کرد دگرتیگهن خود آماجه کربو که درباری چاره سرکرنا دوسیا گرتی و بنچافکریان ده وان دوسیا که بناوی 10 کسان جه دسته سروکاتیا انکسی روژا یک شما 15 برچله 2019 ورگرتیه. حکومیت کاپسپور جبو دیفچونه لدو راستیه و لکولینه جبو دوسیا آوا کریه و اوی انکسی جه انجام کار کمیته اگهدار بکن. و ده نزیکترین دمده لگل حسده بجداری بکن. و گوت که اف داخویانی جه دست بکا درخستنا وی ده دکوه واره جیبجی کرنه ده. لگوری داخویانیا پیده. اندامك دسته سروقاتي انجمن اجتماعي كرد لسوريا پیشوازی داخویانی پیاده داوی کرو گوت کو ام هیوی دکن ناوروکا داخویانی پیاده به راستی کلاسر عرده نجبوی راگهاندنه به د لیدوانه که د فصل یوسف اندام دسته سروقاتي انجمن اجتماعي كرد لسوريا راگهاند د قیانی و بانگا پیاده داوی پنگا بگا باشه لی هری گرینگ او کو به راستی لسر عرده فصل یوسف گوتی کو اکریزیان مالا کردی و هلوستا کردان لسر استی هرمی و ناو دولتی بهش دربکه. شپیل ازادی کردستانی ده داخویانی که دراگهند که یکم جاره پیاده بری خود ده ریا راست و یکم جاره پیاده ده بانگا خود شیارت کرنا راستیان دور کتیه لی هینا گل کیمایی ده بانگا پیاده ده هنو او هیوی دکن که پیاده او بانگ ندبن فشاره ده بلاب کربه. شپیل ازادی کردستان برسوا داخویانی پیاده ده کوش بوین هشتنا استنگی و کشیان لپیشیا کاری کسایتی و سرکردین انا کسا شانده بو. گوت کو او به ارنی سیری و بانگا پیدت کن. شپیل ازادی کردستانی ده داخویانی که دا راگهاند کو یکم جاره پیده بری خود ده ریا راست و یکم جاره پیده ده بانگا خود جرت کرنا راستیان دور کتیه جبر پیده ده بانگا خود به اشکار بحثا دوسیا گرتیان بگشتی کریه. هروها ده داخویانی شپیل ازادی کردستان ده هاتیه کو او تکز دکن کو پنگا با پیده پنگا با که راسته لحینا گلک کمایی تی دهنه او پشتبانیا پیکانینا کمیته کاپسپور جبو شوپاندنا راستیان دکی دا کو چارنویسا تبا گرتیانو بن چاپکریان بده خویا کرنو دناوانده چارنویسا هر هشت افسرین کردو نتنه چارنویسا گرتیان کلسته انکسا پیشکش کریه. شپیل ازادی کردستان گوت کو جبوی بلگا کرنا بن پیکرنین کو در حق گرتیانو بن چاپکریان دهاتنه انجام دان پێویستە کۆمیتەیەکە سەربخۆرێ ئاواکردن و دەسەڵاتە کۆمیتەیە بێ تاوانباران سزا بدێ. شەپێلە ئازادیە کوردستانê دê daxuyaniya xwe de got ku pêwîst e pêdaş rejêma Esed dûr bikeve. Qaseda tevlîrêzên çekdarên rejêma Esed nebê bikeşu hewayeka guncaw ji bo encamdana helbijartinên de perwarane bi serpereştiya netewên yekgirtî dabîn bike. Rêveberiyeka nû were avakirin û ew rêveberî hêzeka niştîmanî ava bike. Nabê hêzên çekdar ser bi tûpartiyekê bibin. Di daxuyaniya xwe de Şepêla Azadiya Kurdistanê got ku ew hêvî dikin ev banga PYD ne ji derencama fişaran bê lê ser PYD. PYD bi qenaet ev ban kirbê ji ber eger PYD ne bi qenaet ev ban kirbê.
پێدەوێ بەگەڕێ سیاسەتە خۆیان تاکالی و پێویستە کار دەبن سێبەرە ئەنسیاتیڤە فەرەنسیدەژی بەردەوام بێ. چەکدارە ناڕەژێمە سووریە پۆلیسên لەشکریان ڕووسی ڕێ لە پێش کاروانەکە ئەمریکی دەگرن و چاپکانیان خۆجهێژە بەشارە قامشتۆ ژارکێرە ئەشکارەکردن و هێزێک ئەمریکیش حەبت ئۆتۆمبیلێن لەشکری پێکدەهات ژالیە چەکداران ڕژێمە سووریە بە پۆلیسên ڕووسی لەسەر ڕێبەندە زۆرە بەژارێ قامشرۆ ڕێ لێ هاتە گرتن. ژێدەران دازانین و ئەف جار دووەمین جارێک ڕژێمە سووریە و پۆلیسên لەشکریان ڕووسی ڕێ لە پێش هێزên ئەمریکی دەگرن. ئۆرسۆلا مۆلەر ئەلیکارە سکرتێری گشتیە نەتەوەی یەکگرتی بۆ سووریە ڕاگەهاند و نەبوونە ئەولەهیە و هەبوونە ڕوودانیان ڕاواندنێ لە سووریە و بە تایبەتی لە ناوچەند بندەستی تورکیادا وەکریە و خەڵک بەردەوام دەبن ماترسیەدا ژیان بکەین. یاریدەدارە سکرتێری گشتی یان نەتەوەی یەکگرتی بۆ سووریا دەبێژێ ku jiyana xelkê li navçeyên Sûriyê yên di bin destê Tirkî de neparastiye. Orsolo Molar yarîdedara sekreterê giştî ya netewên yekgirtî bû Sûriye ragihand ku heta meha Oktobera borî li navçeyên di bin destê Tirkiya 43 teqîn hatine rodan û di encama teqînan de bi dehan kes bûne qurbanî û jiyana xwe ji dest dane, her wiha bi dehan kes birîndar bûne. Yarîdedara sekreterê giştî ya netewên yekgirtî bû Sûriyê di civîneke taybet a Encumana Asayişa Navdewletî de got ku nebûna ewlehiyê û hebûna rodanên revandinê li Sûriyê û taybet li navçeyên di bin destê Tirkî de wek kirî ku xelk berdewam dibin metirsiyê de jiyan bike. Orsolo hûşdarî da û got ku rodanên binpêkirina mîna kuştin, teqîn, revandin li wan navçeyan zêde bûye û ev çend asoyên dirustbûna geş û hewayeke metirsîdar didine xuyakirin. Yarîdedara sekreterê giştî ya netewên yekgirtî bû Sûriye dibêje heta meha Oktobera borî de 49 teqîn bi giştî rodane. 43 teqîn ji wan li navçeyên di bin destê Tirkî de ku di encamê de 79 kes jiyana xwe ji dest daye û bêhtir ji 300 kes birîndar bûne. Her wiha Molar behsa navçeyên Başûrê Rojavayê Sûriyê kir û got bi heman şêweyî navçeyên di bin destê Tirkî de rodanên kuştin, revandin û teqîn rodidin û xelkê ser bi rejêma Sûrî ve û yên bi ser opozisyona Sûrî ve têne desteserkirin û kuştin. بەڵێ تەماشەبانێجا ji بۆی گوتوبێژەکە بەهتر لەسەر داخوێنی ئەنگۆ بانگە پێدێ ji بۆی ئەنەکەسێک و تێدا بانک لە ئەنەکەسێ کردبوو و کارێخوا بازادە نەبکە ئۆفیسێن خۆشی لە ناوا باژارên Rojavayê Kurdistanê veke herwahê dosyeya girtiyan jî yek alî bike. Mêmebendariya Birêz Fêsal Yûsif endamê desteya serokatiya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê kiriye. Birêz Fêsal dembaş destpêkê de tê daxuyanî yan ji ku nav lê têkirin banga pêdêya dawî ji bo yekrêziyana mala Kurdî ku tê de bêje enekesî azad e li Rojavayê Kurdistanê karê xwe bike çawa di nirxênê berî komderbasî helwestê û lêdwanên piştî ku hat nedan. Em vêna dibînin gavek pozitif bi aliyê cîbcîkirina wê gol erdê yanî cîbcî bibe ev tiştê gotê dihat li pêşa wê berdana girtiya û ê nexuyakirî û rêvekirin ji li pêşiya kesê got derveyî welat xistina û carek diya û karê siyasî ê ragihandinê ê got encûmenê berê dikir li hember disekinin hewl hember wê bisekinin rê yanî vekirî bê encûmen azad bê û mesela ofîsa jî temamen yanî bi gelek azadî birê warê got karibin ew ofîsê heqarî êdî ê got daxuyaniyê got dabûna çênabê bidin encûmenê ev temam cîbcî bibin ewa em ê ser bisekinin peyra guftugûwek yanî bingeha wê rêkeftina dihokê bê got bira em şîrkatiyek feelî karibin pêxûre. بله باشه برز فیصل ته و بانگ پێدێ بانگێکە ڕاستەقینە ji بۆی چارەسەرکردنە کێشیان دەبینێ و هەروەها ji بۆی نزیکبوونە دروستبوونە نزیکبوونە ناوبەرە ئەنەکەسێ و پێدێدا ئەم دبینن ینی دەستپێکەکە گاڤەکە ئەوە گۆبەری ئەنجومەنێ خۆست ji بۆ جیبجیکردنا بەهۆریت ناومەدا
ئەو تشتێک گۆنهام گۆتنج بۆ ئەس دووبارە نەکەم ئەوە یا گاوا یا ئەول ئاواکردنا باوەریە لێ نا هەر ناکوکیت ناو مەدا ئەف داخوایانی چارەسەر بکەیت تشتێ ینی ناکوکی هەی ینی ئەم دەبێژن بدان و ستاندنێ چارە دەبن بنگەهاوێ ڕێکەوتنا دهۆکێ ئەما ئەڤنانها ئەم دەبێژن گاوێ ئاوێتنا باوەریەنە شتێکی نەبووە هەگەر جیبجیب بێت سەر عاردێک باشە بڕێز فێساڵ پشتێک و ئەو بانگە پێدە هاتە دەرخستن gelek çavarê hat nekirin ku helwesta enekese wê çi bi wê çi bersive wê bangê bide. Salih Muslim berpirsê PYD lêdwanek ji bo kanala 24 de Kurdistan 24 got ku pêwîst e enekesê bê şert û merc tevlî PYD bê û karê xwe bike û di heman demê de jî got tugirtiyên siyasiyên enekesê li cem PYD nînin. Di vir de li aliyekî behsa yekrêziyê dikin û banga ji bo yekrêziyê dikin serkirdeyekî PYD lêdwaneka bêjin 100% berûvajiyê naveroka wê bangê de ev çi şirovejere tê kirin em karin bêjin ku nakûkî navbera serkirdeyetiya enekesê de jî heye bibûre serkirdeyetiya PYD de jî heye ئێمە ینی ئەم دەبێژن یەک هەلوەستا کوردی یەکرێزی تشتەکە و یەک هەلوەست تشتەکە بەری هەر تشتی یەکیش تشتێ مەی ناکوکی هەری سەرەکە ئەوا گۆ بەرێت گۆتن وایە ڕێڤەبریەک هەیە و تشتێ وەی هەی دبن هاوێدا ینی چوون و هاتن و ڕوخسە و تمام ئێمە هەر وەختی مەگۆتیە ڕێڤەبریەک بۆ پێ خزمەتگوزاریە ملەت ئێمە ببێت درێکەفتنا دهۆکێ و بەری وێ دەژی دەوێ ئەم وەک دوو تەرەفێ سەرەکی پارتیەدی توانجی درێکەفتنا دهۆکێدا نەژ عالیکی تەنێدا ئەف گۆتنان وەڵن تەولی ڕێڤەبریە ببن ئەڤنا نا ئەگیا بەری وێ داخوایانیا تالی داخوایانیا تالی دەبێژێ شریکاتیەک فعالی دەوێ ئەنجومەن و منظومه PYD بهردوره بکێ ڕێڤەبری ئەوەی دی داخوایانی دەبێژێ مەسەلێ گرتیە دەبێ چارەسەر ببن دەبێژێ دەبێ ئەنجومەن ئازاد بێت تکە لەم پێشیا وانە بن کار و بارێوانە ئەس دەبێژم ینی ئەف شتەغالی کەڤنە ئێمە ئەم دەبینین ینی نها بەری هەر تشتی جیبجێکردنا با کارێ ئەوەی گۆمە بڕێت خۆست ji bo باوەری چێ ببێ شریکاتیە فعالی ئەم دەبینن نا ینی ئەما ئەنجومەنا نیشتیمانی کوردی ئەم خۆ دبینم خودیە نەرینا کوردی تەڤایی و سەر عاردێژی تەڤلی ڕێگرتن پێشیا کارێ ئەونا لێ ئەم خۆ دبینن ملەت ئێمە شەریحەک gelek مەزنجی بە ئەنجومەنێ و سیاساتێ ئەنجومەنێ و ئەنجومەن ناونیشانێک ئیرۆ داخوازێ ملەتێ مە هێنێ منابرێ دۆلیت ناوعمەلیە سیاسی دەیە ئەو گۆتنا ینی وەر تەڤلی ڕێڤەبریە ببن یانجی گرتێنێنن ئەز نزانم ینی ئارمانجێ چیە عەجب دژی vê daxuyaniya گۆتالی دەرکەتە یانجی کارنگەکی دیترێ داخوایانی تەمامەن عەکسی وێت پێشت باشە پرسیان بژی دڤردە ئەوە بڕێز فێساڵ ئەو بەروڤاژی دێ لێدوانên PYD de çuwa tê dê demeke de bangê dike û di hemekî din de ji wê bangê red dike yanî di nava Xwedê PYD de çuwa têyek jere tê kirin çi şirove jere tê kirin ینی ئێمە ینی دەما تالیدا ئەف پەیوەندیە گۆ هەگەم ناو لێ بکەن پەیوەندیە گۆ چێ بوون کە مەزلوم ینی خواست ئەنجومەنێ ببینێ گۆت گرنگیەک هەیە هەنێک نەرینێ مەهانە مەژی گۆر وێ و گۆر بەرجەوەندێ ملەتێ خۆمە ئەو دیت گۆ ئەم دخوازن کارێکی بکەن بە ئالیکی گۆ ئەم کار بن یەک هەلوەستە کوردی و ئەم ناکۆکیە هەنە هلێنن وش بۆ وێژی مەگۆ ئێمە تشتێ ئالیەمە ئەم بێژن دوێ باوەری چێ بێ حەتان هەز دخوازم ببێژم ئەم نەکەتنە ینی وێ دەماگ و ئەم گفتوگۆ بکەن هەیە دخوازم ببێژم ئەو پرۆژەیە گۆ کاک مەزلوم و داخوایانیە دەژی دەبێژن سەر داخوازاوی ئەف داخوایانی دەرکەتێ ژێوێ دەتر ئەز چت ناو PYD و منزوماوە و چاوا دەبێ ئەو وا بەگرێدا یە ژوا تێ بپرسین ئێمە ئەم حەتانها مەسارێمە وەک بە عەرەبی دەبێژن مەسار ئەوەی گۆژ کاک مەزلوم و خۆست ینی ڤا ناکۆکیە مەژی مەگۆ ئێمە تپرسگرێک نینە ینی هەگەر گاوێ باوەریە بێنە ئاوێتن و برا گرانتیە بێ و ئەونا هەبێ
برجەوەندەی ملەتێ مەتکو دەبن ئەمەی بویال دەبن زێدەی بلۆ ینی تنا بەڕۆکێ دیترێ یا دانوستاندن یا شلۆڤەکردن تشتێکی ولۆ حتانها ینی ئەمنت سەروێدە ینی باشە بڕێز فێسەڵ ئەڤ پێشفەچوونن لەسەر عەردەیان ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتێ ئەو ناکە حتا چرادەیەکێ ڕۆڵاوان هەبانگۆ باندۆر لە پێدێکردن و فشار لە پێدێکردن و بێ بانگە بە ڤی ڕەنگی بەڵاو بکێ بەریان هاژی چەندین بانگش بۆی نزیکبوونێ بەڵاو کردبوون بەردەوام هەموو و دەما مەهەکێ دوو مەها بەردەوام کرد و ئیدا دەهاتەش بیرکردن نەگناتە ئەو بانگژی وەکە هەمان بانگە بابەتەکەش بۆی ڕاگەهاندنێ چەند ڕۆژەکەی چەند مەهەکەی وەرێ باسکردن دیسا وەرێژ بیرکردن لە گۆری سیاسەتە خواوێ بەردەوام بن تقديرا يعني اواغو تاغورو جلاتي فرات تايبتي ما عم بيجن هرمن كردي وتشتي مسألة جريداي ب ملتي كرد وهبونا ملتي كرد وقضياوي وجيبجي كرنا ما في بيت دستوري سوريا دا ام دبيجن او بيش هاتي يقول نها تشيبو يعني بربيت دي تين برزقريكي بردرن عربا نين دولاتي سوري دا ايه نتوي استفازم بيجم اري ديمقراطي هنا لإيه نتوي نينن ايرو جي مسألة تي خوستن مسألة كرد وقضية كردي دندروي سوريا دا ريجيم جيويد بيجي اوبوزيسيون جيويد بيجي كسينا في دولتي جيويد بيجن يعني ايرو طرفك مسألة على نوسا ملتي كرد وقوتو بيشكرن يعني وقت بيجن تفاوض لسر مسألة كردي عليك تاني بنافك يا وبيدي نكاري خاصة جيرو انجمنان اجتماعي كردي وك هيزك وك نابنيشانك كردي اعتراف بكريد عملية سياسية دا مبعوثة دولتي دنيا تمامي بدرسون بيجي كرد بجدار عملية سياسية دا وكردي بجدارجي ونزاند عملية سياسية دا ينجد كوميتا دستوري دا انجمنان اجتماعي كردية ايروز خوازم مزب بيجن عاقل مندية وحكمت جيرو هكاك بخوازي برا خزمتي قضية كردي سوري ربكي وريزقرتني جي ربكي وما في ملتي كرد يا سرعات بيها الوسط كردي بهفدورة شين نابي اواقو خرط ببيش برقو انجو ما جيرو العملية السياسية ده حتى اول وسط شي ببي دفي يعني انجومان تيدا بشكلك او ايديتري اواغو حتى انها مثلا بنافيري فبريا بريكا كي تري از دبيجم ناج آلية كسينا في دولتي وناج آلية ريجيب جبرقو مثلا عربة وبيشكيشيا عربة هر يكي وي حقي نادي مثلا باشا برز فيصل سكريكا واتسوري دا بلي برز فيصل بردوام ولاتين داگیرکردن کوردستان دماکو کشد به کرد بێ شەرت و مەرج لە هەف دەکەن دبنایەک ڕێککەوتنان ئەنجام بدن وڵاتێن دەستێوەردایان سووریا دەکەن گۆری بەرژەوەندیەوەخوا ڕێککەوتنان دەکەن بتەنێ نێزیکبوونە ئالیێن کوردی بووە پرسگرێکە هەری سەرەکە ڕۆژاوای کوردستانێدا ژبەرچی ڤرەنگەها زەحمەت و ئاستەمە حتا کورد ژاو نێزیک بن لە هەمبەردا دژمنێ کوردان وڵاتن داگیرکردن کوردان لە شەو ڕۆژێکێدا تەبایە بێ شەرت و مەرج ڕێک دکەمن لە دژی کوردان و کورد بتەنێ نکارێ منابەرا خۆدا ڕێک پێوێدا و ڕوبڕوێ ئەم بێژن پێشهاتیان بێ يعني برسك جرينجا او يعني كردي وك ملتي خلكي تمام يعني از نظام يعني تشتغو راستا يعني دبي هالوستك هبي كردا اللي عربجي تمام يكن ونصر يعني واشوري جي تمام يكن ونا ارمني جي يكن والطولاطه حتى كردستان عراقي لو برلمانك جي اللي قال لك نريني وا بارتي وهنا ليه برلمان ده دستورك هاتي ده هنا هبو إيه ماجي حتى ويواتي يعني أواقو أمكاربن هالبجارتن شيببن برلماناتن خجهيها بن يانشي صار مستوى هنجي دافاز بيك لي أستخازم ببيجم يعني انجمنان اجتماعي كردي بشافديريا سروكاتية نرينا كردي تبعي يعني متمام صار مذكر أو نرينا كردي تبعي حتى انها انجمن خديوي نا يعني هالوستك انجمني بطيبت نسبة ما في كرد نينا او نرينا كردي تبعيا قو ما امذكري وهاي وبشافديريا سروكاتي ماجي امذكريا وك انجمن هنجي بارتي كردي تمام تيدبون عاليه ديجي انجمنا قالي روجافا ايغو بيدا وابدا بوابا ام هر وقت يجي خديه وينا وتو وقت يجي انجمنا اجتماعي كردي برسغريك جبوه شي نكرن حتى
کنگری 2015 آخر کنگر و حتی نهایی سرد مشه دبیجی ایما ام تفکاری خوازنش بگو هلوستا کردی نرینا کردی تبایی ام خورتر بکن و ایروجی دا عملیات سیاسی داوی دا جی خودیوی نرینه ایگو حتی نه اب مثلا نکری و گوتن جالی کی تنیده منظومات دا یا گو جالی خواه ریوبریک چکر یا گو جالی خواه ریگرتن پیشی انجمنان اجتماعی کردی و کار نکی کاری سیاسی اوا ایروجی از خوازم وی دوباره بکن یعنی وی برگرانی نخم دوسا استقرا انجمن خودیه گوکار به کاری هفش که بیزه کردی تمامی را و ایروجی تشتی نرینا کردی تبایی هزه گود ناده ایروجی 15 ریخستنه کردی سوده ریخستنه جواکا سبی غیری کسایتی ایگو دندروی انجمنه ده ام دیسه جی تبلی وروجی و اف ناکوکی اف تشتی آستنگایی گوتین پیشی انجمنه هر وقتی ام باورن بیک هلوستا کردی سر اساسا کی نه می وگو تی گوتن کاور تبلی ریوبریه بنا اگر تبلی ریوبریه نه اوجی واقعا ناکوکیا و با مسائله گو سر مجلسی هات نکرن ام دیسه جی خودیه وینا ام دیسه جی او نرینا گوتد بیجی اواگو دوی ام یک من هر وقتی انجمن خستی خودی جیره و انجمن بجدی جی تخوازه گاوا دوی آلی دبابه جی تشتید آلی خوده او گاوی گود آلی خوده جی بابه جی کاری هنک تشتی گو گلک جی یعنی وقت بیجی نيرو السربي سكنان روجي دي تري تأجيل كيش بو قضية سركية بو قضية ملتمة باشا برز فيصل درباسي مجارك الدنبم روشة دبري بقشتي الگوری پیش هاتین لسر عردی کونه ها چه بونه حرکتین که هاتنه کرنت چش رو بهش پیش هاتین رد که و بنرینه تا سیناریو و چه بند پیشیا دوزا کردی نافچین کردی ده پیش روژه ده يعني تشتيقو عم تيدغن حتى انها يعني بيشتي دستيكا كوميتا دستوري افضل صال يعني كونغري جنيف تالي فيينا 2017 يكمين جار كوميتا دستوري دست بيتكي او كوميتا دستوري عم تيدا بجدار بون وقت جمالان اجتماعي كردي ايرو دنا بوزيسيوني دجي دانو ستاندن وغنغشت تشيد به انه ام نهرن وقتيكو هفديتن نابينا واو كوميتا يعني ياش آلية بدف نظام فا نرينا كردي اري كرنك لسر چه بي توافقك لسر وي چه بي دستيكي دجي يعني براني هناك تشت كرنا انه مسألة يا قضية برزگريكا كردي سر اساسكي ما في النتوي كردي سر مسألة هلانينا سياساتا سر اساسي سوريا ولاتا قلك نتو قلك اول سر اساسكي زماني كردي بي خوندن ببي حتانها او دا خوازي ما يقو ام دبيجن دوي فرميجي بيل سر سكناندن حتى ام دبيجن فيدرالي هناك جواد دبيجن لا مركزية موسى ياس خوازم از بيجن مسألة كردي فا بيشاتي وقوتا قوت يعني ايرو چار سريك سياسي دندروي سوريا دوية ببي نلشكري واونيد بين لشكري شاوال همبرتي سكنان مسألة لشكري تنا القول وا باتشتي قوام بينن وتطوراتها شد اطاري اوبزيسيوني دا شد كسينا في دولتي دا حتى انا تشتي ام بهيزن روبروجي انه بيشقرتنك هيا اواغو اريكرنك بيك هاتي سوري تمامي بابدو ربكن نافرجي جار سريكيش مسألة كردي ردوي ببي او هيا اواغو ام بيجي خلوستك كردي ايروجي بري ام تيدنا لي ام دبينين يخلوستك غوچه ببي سر بنكهن راس وبهتر خورتر ببي باشا طالبا پیش خطا دا امریکا بن بهتر خورتر بکن برس فصل گوری و چاره کو تبحث کرد ریا دستور و چاره وش دوزا کردی را چه به پیش روش و چه به سیناریو و چه به نه سيناريو يعني يكجي ام دجن ريكفتنا ما يعني يا غوبري بهناك اوبوزيسيون يرى مثلا ما دعوا كريا اعترافك بملتي كرد وما في ملتي كرد دهندروي سوريا دعوك ملتك السر عرضي او جيت بيجن شارع سريش قضيه كرديره سر اساسك اعتراف ما في وابي يا ويدا ترى من هي حتى انها دعوه مثلا فيدراليه كن وقت ما قدريا قوتنا انجمن كرد كوميتا دستوري فراغ تعبيريا كسينا في دولتي تمامي ام هي غير خدينا جيره لإيرو تبيجي سيناريو محدد هيا حتى إيرو إيه كسكي تنا هريك وي أوراقي خوا هجر مع يعني معركة لشكري إيرو نامين سوريا مني مسألة لشكري إيه هري يا معركة هري إيه هاي مظن يا سياسية هجر دستور غيري دستور ده يا قد كاربي أوبزيسيونيرا بكسينا في دولتيرا قو أم كاربن وي سيناريو بدنا عليك
وحقوقي ملتي كرد سوريا فيدرالي دا يانجي هناك دبيجن لا مركزيك موسع ام البرد دمكنا وام كاربن تشقزنج بكنش ملتي خورا ام كارورين انجمن كاركي نهندك جدوي آليدتكي اما دنگي خو گاند روسيا بري دمك نيزيك بري چند روجا ما دنگي خو گاند امريكا ما گاند اوروبا وهر وقت يجي امي بردوام بنتي دا وفي وقت دعيني وقت جي ام بيرجي امادنا ام هلوستك كردي بهفدوره سر اساسي جو نا آليك تاني بخوازي إلا تشتي خوب دي مشاندن وك عربي بيجن شراكتك فعلي بكارون باشا بريز فيصل دماكو تركيا إيريش كرو سريكانية وغريسبي كونرول كر قوتن كوا كونا غايكي جابا كرنا نابتشا آرام كونا غادوه جا غريسبي حتى كوباني بيو كونا غاسي جوه سريكانية حتى سنوري كردستان بيواتا ديركي بنارينة تركيا كونا غايكا مكاود بجي بيك آني جالية لشكري با كونا غادوه و سي اگر هيكو بكبواري بجي كرنه دو براستيك او جل سرعرده تركيا إيريشي كوباني بكي بشتويجي بدمك إيريشي ديركي جيبكي يعني سياسته دا تشتكي تكاري بيجي دا أذاب كيل سرت بيجي مطلق تنج برقو كفتني قو تشيد من قلك تشت وقتي قوتين بويرين قوتين وارد تشتكي دي ريكا دي جردي يعني أوري كرتنا قوت بيجي دما يك ودما دو دما سي بيشتي وينار يعني جيشي تركي إيريش كيرو وجروبي بدف ويفا وهاتن جريس بي سريكانية وهناك جي دربيسية وهناك شالية كوبانيجي بيشتي وين دري كفتن تشيبون يك جي أمريكي تركي يك جي روسي تركي أو دميغو تدبيجي يعني وضع كيدو نودر هاتا ديتن نها سينور يعني جواج هيك وتدبيجي دما أولو دما ددوا يعني عليه دربيسية وحتى جي عندي وري ووكي ديجي يعني لشكري ايه ريجيما سوري و ايه روسي بو اتفاقات بكي روسي وآلي ريجيم جي دانينا جارك ديجي ريكفتنك أضنا أو ريكفتنا أضنا يعني يا سركيتي دا فاراستنا مثلا سينوري سوريا انه سوري بكن يا وقتيكو سوري نكاربن ترك بكن ايرو وقتيكو سوري يعني قلستي كدنا نشاندان بس تبيب ضمانك روسي يرو دبيجن ويري كفتني او هنا كي دوركت مثلا جارك دي تري ترك جريس بي وسريكانيه ديانجي جهدي تري جارك دي لندبيني وقتيكو ام فيت بيجن خلاص امشي دستي هو بخنا بن جنك خدا دبي او امشي يك تشتيكو الوسط ديابي ام تشاوا كاربن بي ومنتيما بي باراستن ام دنجي خو بكين كسينا في دولتي غوبرا يعني قضيه ما قضيه سوريا ام ملتي خو سرويه اساسي بباريزن ام نهيرن جو جارك دي تري ملتي ما بكبي ببي اردو جارك دي تري تصفياتي حساباتها برنجك يا بي دي تري ترك حجتها اشخر بين جو درباس بن دبي ام خباتي يمكن صار اصطاد ولي صار اصتك بدوستي خو تمام على جو ام ايرو ام دعوة قضية ملتي كرد لندروي سوريا كن شار سريك جي اعترافك حقوقي ملتي ما او ريكفتني تركيا وامريكا امريكان اكري يانجي روسيا بخالك سركيتي دا باراستنا كسي كيمنتاو وكوانا بليكريا اقليات ام ملتكن سرعر ديخو ام سعي بكن بو باراستن قاسي يجي مسألة كوش بلا روسيا او بروژه گوتن بگرتن پیش یای بله روسيا گارانتیا به خالات اماجه پیکر داوی پاراستنا کم نتوان روسيا گارانتی دار بهش به خاله کو سوريا نودا براستيك سرعرده يعني حتى انها ريكفتنا بين روسيا وتركادنا ينجي يا امريكان او تركادنا او طرفي جو ريكفتنا بهردور الدن يعني ضد طرفي دولينا جرانتياوا او تيدن يعني وقت واري كفتناتكن هاجر او ريزيج خالي خور نقدن ام نكر نحكم بكن قولا ويكن يا ناكن جبرجو حكما وقت دولتك مظن ريكفتنا كيتكي جرك حرمتي بدي خوك مسلك اخلاقي قوات شتافي بكي دولتك مظن وك روسيا اندامت انجمناء اسايشتيه في دولتي ده هاروهاش خو امريكا وقت بيجي الدوله الاعظم
يعني وقتی ریکفتنات کن يفترض جرانتيا واج ریکفتنی وارهد گەلک سپاس ji bo برێز فێسەڵ یوسف ئەندامێ دەستە سەرۆکاتی ئەنجومەن نیشتیمانیا کورد لە سووریا گوتگەل من بووی گەلک سپاس. ئیرۆ 3 ساڵ بەسەر شەهید بوونە سێ ئەندامن پارتیا دموکڕاتە کوردستان سووریا لە عفرینە ڕۆژەبای کوردستانê دەرباز دەبن ku ew her sê şehîd leşkeriya PYD neçar dihatine şehîdkirin. Di nôzdehê berçileya sala 2016 sê welateyên Kurd ji gundê Berbeneyê navçeya Raco ji ber sedemên nedyar di dema leşkeriya neçar de bûn, jiyana xwe ji dest dan û şehîd bûn. Azad Mihemed Xelîl 67 salî, Abdu Mihemed Hebeş 42 salî, Muhsen Mihemed Xelîl 52 salî. Her sê navborî endamên Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyê bûn. Tevî temenê wanê mezin PYD bi neçarî ji bo leşkeriya xwe biribûn û di dema leşkeriya neçar de bûn li gundê Tilcacarê bi ser bajarê Ezazê ve ji ber şewata kûnê wan her sê navborî jiyana xwe ji dest dan û şehîd bûn. PYD hevne hatin bi zûrê birin nozdî mehê dew diviyê hatin bavê min û xalê min û Abdu Hebeş ew jî cîranê me bê birin bîstî hêvê de hêvê 12 şehîd ê xistin. Gava kûn şewitiye û şehîd ketine. Berî wê jî lê berî wê dihatin cem bavê min û cem xalê min û Abdu Hebeş daxet dikirin digotin û dikerin eskeriya neçarî bikin. Di dema bûyerê de berpirsên PYD ragihandin ku ji ber şewatê jiyana xwe ji dest dane. Lê Kurê Azad Mihemed Xelîl ji arkêra da zanîn ku Partiya Yekîtiya Demokratîk bi mebest bi karê şewata kûnê rabûbûn û şehîdbûna her sê navborî xiste stûyê PYD û PKK de. Berî wê dihatin bavê min û xalê min û Abdu Hebeş digotin wîkê bi zûrê derkevin eskeriya neçarî. Em kê ve bibin eskeriya neçarî. Bavê min emirê xwe 70 sal e. Xalê min emirê wî 42 sal 43 sal e. Abdu Hebeş emirê wî 52 sal e. Hel min el meqûl emirî yekî 70 sal bê. Golik bê. Tu bibe eskeriya neçar û di rû şevekê de tivî bikuje. Em PYD li ber de berpirs dibînin. PYD sûcdar e. Em bi heqî vana em dibêjin PYD ew sûcdar e PYD ev kuştin e. PYD ev şehîd kirin e. Sê însan dibin kûlikî de bin çadîrêkê de dibêjin bi şemعiyatî şewitandin. Çawa bi şemعiyatî şewitandin? Hel min el meqûl yekî xwe xilas nekir, duwa xwe xilas nekir, sê kes ew kes li cem wan tune bû, ew herasit wan tune bûn, ev bi tenê bûn ku em nizanin mila ji me re diyar bikin. Mila em van PYD û PKK ber de berpirs dibînin. Mila ji me re diyar bikin ev çawa hatine kuştin, çawa hatine şehîdkirin. Çima ev nahatin şehîdkirin ev li ser rêbaza berzaniya nemir bîn ev hatin şewitandin. Di nôzdehê mehê de her sê şehîdên PDKSê Azad Mihemed Xelîl, Abdu Mihemed Hebeş û Muhsen Mihemed Xelîl şehîd bûn û di bîstî mehê de PYD wek şehîdên xwe û li guristana şehîdên xwe bi xak spartin. Dema malbata wan xwestin ku termê şehîdên xwe li gundê xwe li berbenê veşêrin PYD ew yek rat kir. Ez dibêjim di gûna hûlakû da di gûna tetera da me tişta yani ne me dî û ne me bîst. Yani hûlakû hûsa nakin. Yani tetera hûsa nakin. Yani bes me dema Daeş û me dema PYD û PKK da ev şewitandina, ev kuştina, ev zulm û zora me dît. Piştî wê xeber ji me rat got evne şehîd ketine. Me got ka şehîdê me bidin me. Azad Mihemed Xelîl û Muhsen Mihemed Xelîl û Abdu Mihemed Hebeş me got şehîdê me ev şehîdê me ne ka şehîdê me bidin me. Em ê li goristana xwe veşîrin. Li ser tirbet gundî xwe veşîrin. Ew nedon me û ne me dîtin bi çaba. Birin li cîkî din erdikî din veşartin. Ne şehîdê PKK ne, ne şehîdê PYD ne, bila ew nebêjin ev şehîdê me ne, bila ev nebêjin ev pekrewanê me ne, ev pekrewanê Partî Demokratî Kurdistanê Sûrî ne. Kiryarên PYD û PKK li Efrînê di çarçoveya 7 salan de bi dehan ji welatiyên sivîl û endamên partiyên nelgûrî siyasetên wan herwiha çalakvan û alîgirên rêbaza barzanî teror kirine. Lê ji ber talîbûneka ragihandinê di dema PYD de gelek bûyer bi bê belgekirin derbas bûn. Tevî wê yekê hejmara komkujî û bûyer hatin belgekirin ku PYD û berpirsên PKK û ewlekariya rejîma Esed pêra bûne.
وەک کۆمکوژیە ماڵبەتە شێخ حەنان و شێخ ناسان یا گوندی ئەڤرازێ و برژ عەبداڵە و چێقلمە و ماڵبەتە شێخۆل ناوچەیە شیێ هەروەها کوشتنا نوردین شێخ حەنان و حەنان حەمدۆش دبن ئیشکەنجەیەدا کو ئەو بویەر وێژ دیرۆکێرە بمینن ku di dema deselatdariya PYD ew kes bi bê soc û guneh hatin terorkirin bi tenê ji ber ku nelgor siyasetên PYD bûn. وڵاتە سووریە دە ڕێزبەندە بەهترین وڵات دایە دە کوشتنا ڕۆژنەمەڤانان دەهەتیە هەر لێ گۆری کۆمیتە پاراستنا ڕۆژنەمەڤان دایە دیارکردن لە ساڵا 2019دا بێکمانی 25 ڕۆژنەمەڤان لە جیهانی هاتنە کوشتن ژەوەی هەژمارە 7 ڕۆژنەمەڤان لە سووریا هاتنە کوشتن و 5 ڕۆژنەمەڤان لە وڵاتی مەکسیک هاتنە کوشتن هەروەها کۆمیتە پاراستنا ڕۆژنەمەڤانان دەزانینژی و دەستپێکە شۆڕەشە سووریە لە ساڵە 2011 تەنها هەریکەم 134 ڕۆژنەمەڤان لە سووریێ هاتنە کوشتن. بە بیاوایم گەشتە داویا بولتەنێ بەریو داوی هاتنێشی دووبارە سەرنوچە. سعود لە مەلا سەرۆکی ئەنجومەنە نیشتیمانیا کورد لە سووریە دەبێژێت داخوێنیە پەیادا باشەوە لە دوانە ساڵح موسلم ئەم عاجزکردن. وڵاتیە بناوێ سعود میزەر بەئیسا ژە زیندانن پەیادە سەربەست هاتە بەردان لە تەوێن یەکگرتێ دەبێژێ ناوچێن بندەستێ تورکیا دەنە ئارامن و خەڵک بەردەوام دێمەپەرسیە دەدژی. هەر شاد و باقتەوەر بن.